Saan ka apulos nga inalilaw? Ang sipod da ay ayatun ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko'y tidanang. Tanatong palmutlang ta arapahap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Dua ka amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapauluan. No amok lakuma. Dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Sa dino nga taman ng tinapnapan ng tikabsat ko. Nasapa itay bigat arimuar. Ngam aging ga ita awan mutlaengan. Ne, ang mga nisudaytan. Umayan! Manang, ada akon. Ngam ada kaduak. Ha? Sino day ta lalaki, Jenny? Nebebot manang, kaayan ayat ko. Anya? Kaayan ayat mo? Wan manang. Bebot, ni manang lising. Maragsa ka na ka makamamu ka na kayo, manang. Manang, yaw awat ni Bebot ti ima na makilamano kada kayo. Diyak kayat ti makialamano ken ka, Bebot. Manang lising. Sorry, manang. Anya ti gagarayo adwa? Imayak. Ibagak ko ma. Nga umay kaminton makitulag. Para ti plano may apanagkalay sa akin ni Jenny. Anya? Wan manang. Isopastrakan ta kami tapno makasarita ni Bebot ni Tatang. Saan pa yasimang puti amata, Jenny? At dapay laang iji talon. Yuray ni Bebot ti sangput na manang. Bebot, umay ka. Sumraktan iti balay. Saan? Di kay sumrag. Anya? Di nakam kayat apastrakan manang? Urayan yun ni Tatang Ditarwar. Di ta kayun ton ngagsasarita. Pasensya ka kumating pakita kan ni manang ko akin nasuplada na. Bueno, awan pagtanagam, Jenny. Sa anak agumura ka ni manang mo. Damagak man. Awan ka di pati asawa na? Awan. Balasang abakot. Nabayag ang nag-abroad. Agingga adina na panunot ang nakiasawa. Awan ka di tinobyo na, di ka ubingan pa lang. Kan manugaya man di tawon na. 50 ti taon na. Uray no mapanunot nati makiasawa. Sa anon nga aganak. Isumot na naungat. Suplada. Nadlaw ko, saan nakakayat aparakan ka? Gaputa, ada eretreto da kanyak kinitatang. Saan kumot akayat? Anya? Sino mat ti lalaking rito dakin ka? Ni Manong Mario Akaruba mi asiman. Siman? Alo nga rin ti kwartana no kasta? Wen, talaga abak nang. Iti daytoy asangpot na. Kat addamanan in patakder na ang negosyo da. Nga imatunan dagiti kakabsat na. Imbag man? Kayat mo nga rin ng simpatan. Amang ano, masarsaritaan da ka.
isukat nak. Saan kanto apulos nga isukat, Bebot? Guraan nakman ti lubong, kat si kantulat ta ti ayatek, kin pakiasawaak. Liseng, Imbag ta simangput kayong tatang. nakaluto ka kaday na nakaw. Wan tatang, nga madamdaman ton amangan tayo, tadda sa nga ili tayo. Asinaw, Tinubyo ni Jenny aniya, at nanubyo na. Sa linaw tayan na. Adada di talikudan ti balay tatang. Saan ko pinastrik ida? Tada kayo, ti agdesisyon, no kayat yun ay lalaki para kini Jenny. Uray saan ko pa yan nakita. Diyak kayat. Tani Maria ti kayat ka para ti kamsat mo. Alain kay nga ron ka sa Rita tatang. Da kayo, tagdesisyon ako na. Apay ngay talang, ayam amom ka na kami iti kamsat mo na tinobiyam jenay. Gaputa, amangan no diyo kayat apara kanyak tatang. Isu nga inlimod mi ti relasyon mi. Gaputa kayat ni Bebot nga agsa kamin, isu napilitan nang yamamo kada kayo. Agpaiso ka day, akayat mo nga ikasal ti anak ka barak. Wan tata, imayak. Ta ipakada ko mati, may minton panakisarita ka na kayo. Lading itag. Ngamdya kayat nga umay kayo makisarita. Anya? Saan ko akayat asika ti pakiasawaan ti anak ka? Ni Maria asiman akarubame ti kayat ka apakiasawaan na. Ngam tatang, ni Bebot ti ay ayatek. Ni Maria ti kayat mi ti kamsang mo apakiasawaam dinay. Isa alipati mo na ito alalakay. Nakaykadangan ni tatang Jenny. Kat di mo ko masupringan dagiti pagayatan na. No kayat mo tinasayaat. Ni Mario ti Pilyam apakiasawaan. Nagingita pa lang. Hindi madiktaran to'y pusok nga agayat iti sa bali. Anya ti kayat mo asawan. Ilaban ko ti ayan ayat mi kini Bebot. Nagdamdamaga. Nuan niya ti kinatao na diya abibaw. Kat naamwak ang naringrigat pa nga marabutit ti panagbiagda sa nga pamilya. Uray narigat ti biyagda manang, kat naragsak ti pamilyada. Kun natunos da pa'y nga agkakabsat. Awan masakbayam iti na diya abibaw, Jenny. Saan? Pagkuman iti bumaknang maisakripisyo mo ti ayat kumanang. Denggan na kami kuma. No kayat mo, tinasayaan. Hello, Bebot. Apay nga inmawag ka? Kaputan da plano iti sana yan, nugot daman ang lising kan tatang mo. Iti umay mi panakisarita. Anya nga ro ti plano? Agkita tayo ti masansa na pang pangananta. Ija iton nga ibagakin ka ti planok. Lisay, napananlikabsat mo. Tapayadyak na sangputan dito balay. Diyak mo tatang. Ang damot ko tayo limuarak ditol. Ngam itay subang putak, saan kumutan na nakita? Awagam man iti silpon na ta, damagam no saldino tayan na. Itay pa ngaw awagak tatang, ngam naka-off ti cellphone na. Anya? Urayin tayo latan, bareng sumangpet. Bebot, gusto nga ta dahito nga inaramid ta pa nangisangpot mo kanyak dito'y balayo? Dak kaya ta mapukaw ka, Jenny. Isaan nagdesisyon hak. May sangpot kalangan dito balay mi. Wan nga, amangan no agungot to dagiti dadakkel mo, no inton sumangpot da. Saan ka madanagan? Man nakaawat dagiti dadakkel ko. Kastamat dagiti kakabsat ko. Sigurado nga agungot to lakit ti da manang lising kan tatang. Uray bagada adidak kaya ta parakin ka. Awan mabalinda. Anta ka ni tipuder ko. Kat jak ipalubos ang maalala ka pa itisidong ko. Tatang! Tatang!
Apay nga barsakyo tigigaman yu abaso. Gapo sa makapungtutak iti kamsat mo. Mangibabain, sinangputan nakit din na dya lalaki. Ay, ingkugtarnan tigasat na tatang. Tagay ayat unay kenkwana ni Mario Asiman akaruba tayo. Ngumday jekit din amamirmiraot abebot ti pinili na. Kapoy sila ito ngay naramid na. Laksida kaon nga anak. Oray siyak tatang. Jak meten bigbigan akabsat. Tawan tumutla ang tipakay ranudan kenkwana. Irwar mo amin nga ruwatan na iya parador. Puuram amin. Jak kayat nga damabati nga umay na alaan dito balay. Pati ka di dagiti nakasabit aladawan na tatang. Amin nagamit na. Puuram amin. Da kayo ti matungpal tatang. Jenny, papingagsang-sangit ka si Mang Pol. Ayan lagi tarwata na naman mo inalay di balayo. Saan ako na nagtuloy anapan, bebot? Taapay. Uno, mabuting kang agpakita ka ni tatang mo. Gapo iti kadda mo nito balay. Saan ka mabuting, bebot? Apay nga rod ani ka nagtuloy. Kaputa na sabat ko ni Marilyn na karubami. Kat impadamag na pinuuran amin ni Manang Lising dagiti gamit ko. Anya? Nagkarodamutan no kasta tinaramid da? Kaputa, linaksiddak ka nun akapamilyada, bebot. Ura ni tatang mo? Wan, linaksiddak ka numutun nga anak. Iso pinuuran dan amin ang gamit ko. Ala, bayamon, no dahi tati mapanunot da na saya at para kadakwada. Bayam, irwar ko amin na nakarga ti alkansyak. Gumatang tay tarwatam, Agyaman ak, bebot. no makagatang tan kadagiti kawas mo. Sangun tamutten ti panay pagnata kadagiti papeles para ti panagkasarta. Tatang, nadamag yu ka din, tinadamag ko. Anya na ita? Rinugyan ka nun da Jenny ken bebot, ngay pag natipapeles da ngagkasar. Awanan bibiyang ko kadakwada. Agkasardaman kan saan. Nalpas kaun alinaksid ti kabsat mo. Oray siyak tatang, linaksid kumutan na kabsat ni Jenny. Iso nga awan tirantak adumar ay iti kasarda. Bebot, uray no, utang ti daduma aginastuta ang nagkasarkat na ragsakak. Ta, adumot laang ti dinmar ay iti kasarta. Iso na lang. Saan mo ta na nagpakpakita da Manang Lising kan tatang mo? Wan garud. Talaga alinaksid ako nakapamilyada. Saan da kami na maawat? Asyak tinakiasawaam. Marigrigat ak lang kami, Jenny. Ipanagkunto ka na kwada. Madamot kabaalan lagi tinakurapay. Tay kunadan. Tibiyag. Kat kaslapilid. Anya nga rod ti plano. Tapno makangatuta akas iti arapaap mo. Tangay, adamot na parwad para iti kasarta. Usarat nga agabrod. No, palubusan na nga matayo. Apay kitin asaan lakay. Itata awan pa'y anak ta. Kat masapol nga agsalukag ta. Tabarang saan to mapadasan dagiti anak ta iti napadasan ta arigat. Tatang, daytoyen ti kaninyo nay. Naimasita ti sida tayo. Ta inlauyaan kayo iti kukod ti baka. Sana ka makapangan balasang ko.
Masapula pilitin nyo aki mangan tatang. Tani nagkutong kayon. Saraksan nga bayag-bay. Diyo sa unti kasta tatang. Ano na doktor tinagpaagasak. Lalakot na pa'y amin ang nagti agtatangi na agamit mo. Ang raman dinagatang mo atalon ni dinagabrod ka. Sanak na tamat nga imimbag. Uwan nga rod tatang. Nairwar ko pa'y amin ang akwarta tayo iti bangko. Gamkaskas di nga wan latta mo tinagbaliwan ti salon at yo. Saan ako napagasan, anak? Talaya, awanin, di ba ba nagastuin para di pa nagpaagas ko? No dapay kumakwartak tatang. Pagasan kayon ijay Manila. Mabainak lang amin nga umasidag kini Jenny akabsat ko. Gapo iti pananglaksid taken ko ana. Isukuman kat ti pagpatulungak. Baklangan di adem. Anong tinay pundar na sibod nagabrod ni Bebot nga asawa na. Uwan nga ron tatang. Kan nagdakkel pa yun ti balayda. Ada pa yun grocery da. Damag ko nga agbakasyon kanuman ni Bebot tatang. Labok la kumaakas diyay. Ti pagbanagan, ti biyag lang agasawa. Saan ko kumalinaksin diyay kabsat mo? Oray siyak, tatang. Nalaos tibain kan babawik anang umsikin ni Bebot. Jak impag-arop, akabaulan namot gayam tingumato. Mabainak unay, ti pananglala istay ti biyagda. Aglalo ita, tadatan, tada iti baba. Bakit? Ada ako na rin. Bebot? Bebot lakay! Apay nga sangit ka mo tanmal. Gapo ta maragsakan ak unay ti panagbakasyon mo manen, lakay. Maragsakan ako nam agsangit ka mo. Gapo ta inuruuray ko ti sangpet mo. Takayat mo nga tuwata at pasyal ng Anya? Kaya't mausawan? Saan pa yan ang bagan ni tatang? masakit pa'y laang garod. Kat, damag ko nga awanan dagiti pagpanpanakkel idi ni manang asa ni Kuana idi nag-abroad. Ta, naigastos na aminan kinitatang ko a masakit. Nakasta, rimigatan ti biyagda. Damag ko nga agaw-awat pa yan ni manang lising ti labaan na. Tapno, adala ang igatang da iti bagasda. Unay matan, Lakay, uray no linaksiddak a kapamilya. Kat, paagasan ta ko manitatang ko. hun amal. Paagasan ta ni tatang. Bareng no iti panang paagas takin ko na. Maamiris da ti biddut da. Ken, bareng maawat dak tumutan kas kamang ti pamilyayo. Kumusta kayong tatang? Kumusta tirik nayo? Awan kadilat ta tinagbaliwan ti sakit yo? Dakkel tilimag anantirik na balasang ko. Sanak pa yun nga aguyag. Kaputa agkakalaing amin dagiti do doktor iti daytoy nga ospital tatang. Walang dito ka mga ospital ti kanginginaan a pagpagasan, Jenny anak. Awan a tatang. Ta pribado nga ospital. Ngam, saan ako ti magastos iti panpanunuton nyo ta. Da kamimot nga agasawa ti mangsungbat amin kadagitada. Kasta ngagpaiso tatang. Tikit di pa naging bagyo ti panunutan nyo.
Kat apay nga agsangit kayo matun tatang. Gabutan na kasaysayaan kayo unay ikaasawam, Jenny anak. Tauray no imparupa mi indikin kwa na. Adimi kaya taparakin ka. Sana nagimulay tigura ka na kami kanimanang mau. Kan uray si ka, Jenny. Agyaman na. Dasan na kami aginuray tikamsat mo. Nga uray nuli nagsinda ka. Lipaton yun ti naglabas tatang. Bebot. Pakawanan na kumamot, bayaw. Manang, Narigat gayam, tinapanakal. Marunaw ak unay itibain. Kapoy iti panang tagibasit ko kan kaidi, bayaw. Ngam si kamot gayam ita, ti makatulong kada kami. uy nga raw. Saan nyo panunutan day tama ng tatang? Tinapatag, agimbag ni tatang. Kan may sa, kamangak ti pamilyayo. Rumbang lang, agtitinulong tayo. Agyaman ak unay, bayaw. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. No amok lakuma. Dito'y drama tayo, Anaraar, Tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami, itinkay panang tarabay.